What's up? Hapa ni Awesome Printing. Kama kawaida yetu, leo tuna kazi nyingine ya kufanya printing ya mifuko. Tuna pisi zetu kama 1000 hivi za mifuko hii, mifuko nyeupe. Kwa hiyo tutafanya printing ya mifuko 1000. Usishtuke kwa nini mifuko 1000. Lakini mifuko 1000 ni michache sana kwa sisi ambao tunatumia mashine. Kwa hiyo kwa wale ambao tunatumia mashine wanaweza kashtuka. Lakini mifuko 1000 mifuko michache sana kwa mtu ambaye ana print kwa kutumia mashine, kwa sababu speed yake kidogo inakuwa kubwa, kwa hiyo itaenda chafu. Kwa hiyo nakushauri hata wewe ambaye unafanya printing au unaanza kufanya printing, jitahidi kuwekeza kwenye vifaa. Ukiona vifaa vya printing makini, utaweza kufanya kazi yako chapu, lakini katika ubora mkubwa na quality nzuri sana. Hivyo. Kwa hiyo ndio mifuko yetu ambayo tutapiga leo. Tutapiga screen printing, piga rangi moja tu, tutapiga LED, piga rangi nyekundu. Unaona rangi yetu ni nyekundu, yana iko vizuri kabisa. Sawa, hiyo ndio mifuko yetu na screen yetu kama unavyoiona iko tayari. Ndio screen ambayo tutatumia mifuko yetu. Kwa screen kama unavyoiona iko vizuri, iko clear kabisa. Screen iko clear kama unavyoiona, iko vizuri. Kwa hiyo tutaprint mifuko ya screen yetu. Kwa hiyo sisi awesome. Kwa twende pamoja step by step kuona namna gani tunafanya printing ya hii. Sawa? Kwetu kwenye pallet, kwenye hizi vibao vya mashine, kwa hiyo tunaziseti mifuko yetu. Seti mifuko 6. Kwa hiyo raundi ya kwanza inatoka mifuko 6, raundi ya pili 6, kwa hiyo 6. Hapo unaona settings zinaendelea hapo. Tunafanya setting ya mifuko yetu vizuri. Baada ya kuseti tunaanza kuprint mifuko. Kwa setting yetu kisha rangi yako iko vizuri. Rangi imeshine vizuri. Shine vizuri sana, rangi inawaka, nyekundu na nyeupe ni rangi ambazo zinashabihiana vizuri. Kwa mfuko una milimeta kabisa. Kwa kuangalia rangi after round unapiga mfuko 6 kwa inaondoka. Sita inatoka. Kwa hapa tushamaliza pisi 6 nusu dozen kama unavyoona. Kazi imenyooka vizuri sana, inasomeka vizuri. Kwa kazi kama hizi makini za kuprint, site kutafuta Awesome Printing, napatikana Kigamboni Ferry. Sisi tuko vizuri kwenye hizi kazi za printing. Kwa hiyo karibu sana, lakini fanya kusubscribe kwenye channel yetu hapo. Fanya kushare link yetu kwa wengine wapate kujifunza. Kwa hiyo kama unavyoona
kazi kama hivi, kazi safi kabisa, kazi imenyooka vizuri.